Pozdrav ljudi, prošli put nismo odradili nešto što se zove lease time ili vrijeme iznajmljivanja IP adrese. To ćemo svakako odraditi danas, i pošto to nije moguće da odradimo preko paket tracera, svakako ćemo iskoristiti GNS3. Ukoliko bude bilo potrebe da pokažem kako se instalira GNS3 ili kako ga pokrenuti kao virtualnu mašinu na VMware platformi, napišite svakako u komentarima. Ovdje sa desne strane sam svakako napisao ono što bismo trebali da odradimo, tako da ću pokušati kao i svaki put da ispratim. Prije svega što trebamo da odradimo jeste da pokrenemo sve uređaje. Kada smo pokrenuli sve uređaje, uzet ćemo svakako konzolni pristup da imamo za router 1, za PC1 i za PC2. PC1 i PC2 oni trenutno nemaju nikakvu IP adresu zato što ne postoji DHCP server. Ako upišemo komandu show IP vidimo da stvarno nema. Tako da ćemo početi odmah sa konfiguracijom, s tim da ćemo malo ponoviti je od prošlog puta ovo što smo do sada naučili. Na routeru najbolja praksa jeste da isključimo, ukoliko želimo i znamo da će biti nekih uređaja kojima je potrebna statička IP adresa, da isključimo prvih 5 IP adresa. Tako da ćemo odatle i početi. IP, DHCP, pomoću komande excluded addresses i 192.168.1.1 pa sve do 192.168.1.5. To možemo da pogledamo, show run, i vidjet ćemo da imamo između ostalog i excluded IP addresses. Pod broj 2 napravite DHCP pool pod nazivom mreža 1 i da koristimo ovaj opseg 1.0. Tako da ćemo i to da odradimo. Ovo smo već radili, ne bi trebao da bude nikakav problem. 192.168, mreža 1 rekao sam, pisat ćemo ovako mreža 1. IP DHCP pool mreža 1 i imamo mrežu 192.168.1.0 sa /24. Default router reći ćemo da će to biti ovaj Fast Ethernet 0 ovdje, da će on biti default gateway za ovu mrežu 192.168.1.1 i to bilo to što se tiče poola. Sada ako uređaj žele da pokušaju da dobiju IP adresu, dobit će svakako od DHCP servera, sada je postavljen, sada je to ok. Odnosno nije ok zato što nisam ovdje uradio nešto što se zove default gateway i trebamo njega da odradimo. Prvo interface Fast Ethernet 0 i imamo IP adresu 192.168.1.1 255.255.255.0 i no shut. Kada sada pogledamo show IP interface brief, vidimo da je to njegova IP adresa i da je on u up stanju. Sada PC1, komanda, možemo između ostalog u GNS-u je malo drugačije, ali možemo ako upišemo upitnik da pogledamo ovdje da imamo između ostalog -R, tako da ćemo to i upisati, da obnovi ovaj lease time. Odnosno u ovom slučaju proći će se kroz proces DORA i on će da dobije IP adresu 1.6. Zašto nju? Pa zato što smo isključili prvih 5 IP adresa. Show IP i dobio 1.6, ima default gateway, svakako DNS-a nema. I ovaj PC2 treba da dobije 1.7 DHCP -R 1.7 sa /24, to je ok. Ovdje sam stavio kao stavku 6 koju IP adresu dobijaju, jer to bi bilo samo logično da zaključim iz onoga što smo već konfigurisali. Ono što do sada nismo radili jeste lease time, tako da trebamo da podesimo lease time. Kada se iznajmi neka IP adresa, ona neće biti zauvijek. Mogla bi biti i zauvijek, ali ne želimo to da odradimo. Možda u mreži postoji nekakvi promjena, tako da ćemo otprilike mi kao administratori moramo da znamo koliki će biti taj lease time, ili kao mrežni inženjer onaj koji je odradio, koji je napravio tu mrežu, da zaključi na osnovu nekih svojih parametara i potreba mreže koliki će biti taj lease time. Kako ćemo to odraditi? Kada uđemo u konfiguracioni mod i sada kažemo IP DHCP pool, imali smo mreža 1, tako smo ga imenovali. Između ostalog postoji i komanda lease.
Ovdje možemo da pogledamo lease, jeli vrijeme iznajmljivanja IP adrese. Tako da ćemo pisati lease i ako stisnemo ovdje upitnik, vidimo da imamo infinite, znači neće biti obnavljanja IP adrese, jednostavno stavili smo na infinite. Ali ono što ćemo svakako uvijek raditi, to jeste da možemo da podesimo koji će biti vrijeme iznajmljivanja. Ova komanda prima 3 parametra. Prvi je parametar broj dana, recimo da je to broj dana i 1. By the way, po defaultu moglo bi se desiti ovo pitanje vezano za DHCP server, da bude da vas pitaju koji je defaultni lease time na routeru, odnosno na DHCP serveru, što se tiče CISC-a. Po defaultu je 24 sata ili 1 dan, a na Windows platformi je 8 dana. Drugi parametar svakako poslije ovoga jednog dana dolaze sati, recimo da to bude 1 minuta i 1 sekunda. To možemo vrlo lako i da tako odradimo, ali sve zavisno od potreba. Recimo ako smo podesili DHCP server u nekom hotelu, u nekom kafiću, tamo gdje znamo gdje je frekventan saobraćaj, gdje će ljudi da se konektuju vrlo često i gdje se ljudi izmjenjuju, znamo da ćemo postaviti svakako lease time na manje vrijeme. Mnogo puta sam vam se možda i desilo da kada ste sjedli u nekom kafiću, jednostavno kao ispojite se i može i ne može nešto. Većinu puta ono na što ljudi ne obraćaju pažnju jeste upravo taj lease time. Puno ljudi prođe kroz neki recimo tipa kafić i sada pošto su sve IP adrese dodijeljene i ovaj lease time nije istekao, mi jednostavno ne dobijamo IP adresu, imamo problem. Ok, sada ako upišemo show IP binding, show IP DHCP binding, imamo da vidimo šta je to već uvezano. Imamo 1.6, ovo je bio PC1, ovo je njegova MAC adresa ovdje. Kako ćemo ga prepoznati lako, ovdje ima 00 na kraju. Ako upišemo show IP, imamo ovdje 00 na kraju, ovaj bi trebao da ima 11, show IP i 01, pardon. Tako da je to. Znači tu je dobio tu adresu. Šta se dešava inače? Kako funkcioniše ovaj lease time? Lease time funkcioniše tako da recimo ako smo postavili lease time na recimo 8 dana, šta se dešava? Recimo da ovo predstavlja naših 8 dana. I sada na 50% vremena, recimo da je ovdje nekih 50%, odnosno u ovom je slučaju 4 dana, 50%, znači nakon 4 dana pokušat će ponovo da se odradi ovaj lease time, odnosno da se produži vrijeme iznajmljivanja IP adresi. Ukoliko se tada ne uspije, još će se jednom pokušati ja sam do sada bio stvarno ubijeđen, malo sam je zaboravio, mislio sam na 75%, međutim nije, na 87,5, znači da je otprilike to nekih 6 dana još nešto sati, pokušat će. Ukoliko ni tada ne bude, znači doći do isteka lease time-a, tako da će na kraju taj IP adrese, ukoliko recimo taj uređaj nije bio više na mreži, nema ga, ne postoji, tako da će se ova IP adresa koju je dobio, ona će da se vrati u ovaj naš ovamo pool koji smo konfigurisali. Ovdje još šta bi mogao da spomenem jeste da imamo sljedeći show IP DHCP upitnik, ono što je svakako, jer ovo smo malo prije vidjeli, binding, to je jako važna komanda, možemo vrlo lako da utvrdimo koji je uređaj i sa kojom MAC adresom dobio koju IP adresu i imamo komandu show IP DHCP server i imamo ovdje čini mi se statistics, tako je. Ako to odradimo, znači sada dobijamo mnogo kompletniju statistiku svega ovoga, koliko imamo recimo poolova, pa ukoliko je došlo da je neki uređaj, ukoliko se je desilo da jedan uređaj je dobio IP adresu, u ovom slučaju bilo ih je 2, isto tako pokazuje i još dodatni neki stvari koji nisu tako relevantne za CCNA. To bi bilo sve za ovaj video. U sljedećem videu radit ćemo DHCP spoofing, to je jedan od napada koji je jako lako izvesti, ali postoji DHCP snooping kao prevencija tog napada. To je bilo sve za ovaj video, pretplatite se na kanal, stisnite like i do sljedećeg puta.